Si Kardam Katukawe Karbitis 2.0 YouTube channel long Kelangara to Anapas Tamil Pen Pini Le Totanali to Mafanili Nanke 1P Labake Karbi Anglong Pen Kapiklang Pon Voreng Avarsai APUTHAK Sinang 1P Glo Kupia Voreng Avarsai Ma Pon Anapu sa Vacancies Sikido Mala so details particular Dagalam Labangke Kaikia so nalitum la so YouTube channel long si thek pon long ikpo nalitum jong si na antala so YouTube channel subscribe kelang klote pada depin pe nalitum subscribe ikon lapen videos tamel lang me sen pole nalitum share ego Karbi Anglong ras tamel palang iknang lapen pachini iknang tangre non pathek pen kopia Voreng Avarsai ma kon ana pu sa Vacancies si domal la so APUTHAK le lang polonang lapen chethan polonang Tang ni non puthat chethan pononang labangso article long ke tok pon ateng le lapen ki cheng sinali tum dak thek pon long ekji Thong Nokbe College Dokmoka ahin penstame Voreng Avarsai paklang pon iglo mate dak thek pon long ekji nali tum stame lapen Thong Nokbe College Dokmoka ahin penstame dak Voreng Avarsai paklang pon iglo kaduka wepen dak bangkre pho aparmando lapen Ningke hang abang fu abang fitum nalitum jogdon igon lapen non details nalitum pana than pachini ponikpo kecheng si dak highlight lang polonang Thong Nokbe College Dokmoka Recruitment 2024 highlight bang la sotlo kecheng si dak organization amen la bangke Thong Nokbe College Dokmoka pen lo lapen number of posts la ke 15 an people niklo educational qualification la bangke dak as per government rules tenglo lapen job type labangke assam government job le pure tachok lapen Karbi Anglong job le put tame thangthe lapen ason thak dak apply mode labangke nalitum on offline se apply nang ikpo lapen puthot langpon lo nang Thong Nokbe College requirement details labangke la sonla position mate apu samen labangke nalitum assistant professor apus lapen total dak vacancies labangke dak 15 an pipon lo Tason dathala 15 ang bong pendak subject wise sida ke thak pon iglo dapen botany subject along bank thom aparmando dak stamina litum jogdon jipulte jogdon iktame puthot la son thak dak geology subject long stame dak bank thom aparmando lapen physics subject first tame bank thom aparmando la son thak nalitum chemistry along ta bank thom lapen mathematics along sta bank thom an aparman pi pon iglo la senalitum Koloso a subject a functionally tum da kai apply dun jimal la bangke nali tum ning ke hanglo depen putho da salary puthak lang dam lo puloten chiklo jono nali tum da ke long ponji 57700 pen chenglok dak 1,82,400 an nang le tum long ponik po ka age limit la bangke nali tum dak thek pon long exi 38 pen ki ong candidate nang po la pen nali dak age calculation ponji la bangke 1st January 2024 ben si alang litum calculation pon po puthor istun alam dak age relation dak pipon iglang nalitum thek pon long exi kecheng si SC ST tumhan 5 years ason thak dak OBC MOBC atumhan 3 years PWB a candidate atumhan 10 years an dak pen pipon iglo qualification la bangke nalitum advertisement alo long le lang det thang thela pen dak ke tok pon pena ando da additional notes tamida pipon iglang nalitum lang pon igong lapen nalitum application kasamidam nengji labangke theklongji address labangke nalitum la sodim lapen demand draft nalitum dak thekpon long ikpo application must include a demand draft of res 1500 in favor of the principal Thong Nokbe College Dokmoka payable to SBI diphu Lamding Road branch IF SC code SBIN 0001170 la sono benglong sinalitum thap nang pon kitab nang zila bangke dak 1500 pusipu 1500 pinang zila pen son data address la bangke puthot application pali nang jiadim la bangke Thong Nokbe College PO Dokmoka district Karbi Anglong pin number la bangke 782441 la address nang sinalitum pali nang po lapen last date la bangke nalitum thekpon long iklang the last date of submitting application is November 24 2024 si dak last date lo kipipon lapen nalitum na so article long walte dak stame application form pen chenglok nalitum advertisement alos tame long pon exist tame ni no nalitum fan advertisement alos tame na piklang pon ikpo Screen along nalitum thek pon long exi la hello advertisement alo lo la bela so advertisement dak publish pon la bangke 9 November 2024 dak publish pon iglo la pen la dak talks tame isi velo nalitum da screen along thek pon long exi
da ang ton pena details dak do iglo botany subject afan bangke thom aparmando zoology afan bangke thom physics afan bangke thom chemistry afan bangke thom ason thata da mathematics afan stame bangke thom an dak pi pon iglo lapen as documents kenang zila bangke permanent residence certificates taminali tum pido nangji pusi dak ke tokpon lapen pay scale nali tum dak thek pon long ikpo kado ka details nali tum dak pen thek pon long exi qualification kon ansi kenang jima la soputhak stame pina anaki ding pen ke tokpon do dak lapen nali tum details mate klar dak alam karjui afan la so advertisement anum along stame mobile number do nali tum na thek pon long exi la so number long le call pen stame chok je lapen application form nali tum a form la bangkel da non nali tum la screen along ke thek pon long hello advertisement dia ekta application form la nali tum ke chengsi dak advertisement a number nali tum pinapo publish in la pen kon ana date man la so puthak nali tum tok nang po la pen dak nali tum photo pabon nangji la pen name of the college of which application submitted dak tok nang po la pen ason thata post of which application submitted nali tum dak subject la pen roster points tamin nalitum tok nang pola son thata dak name of father mother husband nalitum ame dak pidona po jongsi father amen jongsi dak ki tok don pola nalitum la father long le tikon la pen mother amen pola mother long husband pola husband amen la pen category la ba nalitum dak chongwai nang po ST hills ma ST plains ma SC ma OBC OBC general la pen PWD sons terminal tum dapen chongwai nang po la pen number 6 long dot lang present address of the candidate write your complete address with pin numbers la pen dan nali tum arong amen pen chenglok da POPS la pen pin numbers tamil la so box tong banai tum tok nang po la son thata dolang permanent address pen present address jong se sample nali tum la sodim la number 7 adim la bangke dule nali tum tok stame thangte la pen phone number for contact dar nali tum contact number pinang po lapen email ID do pute email ID stami nali tum pido nang po lapen dak age calculation nali tum SSLC admit pen la non 1st January 2024 on kan anmala so details stami nali tum dak tok nang po lapen are you employed via state in organization and a post of whole year nang linon kiklembo masai copy asai mala so details stami nali tum dak tok nang po lapen number 12 long whatever you're applying through NOC for the present employer includes NOC from the present employer dak pen jong se kapre ka sai long claim bom pulte nali tum na so pus ka apply dun thang objection ave pu pen nali tum odak kunat masai claim dak pen NOC alo chwan si la so details nali tum dak fill up nang po lapen education qualification nali tum la bangke exunia a sinali tum dak si fill up nang po attest to nang po the pen teaching experience please attest a certificate to the effect just nalitum non teaching experience do polote so certificate number la pen certificates tamin nalitum pido na po la pen PRC do ma vema la pen nalitum da yes no la option do la pen language nalitum the kapre language tek ma tek tema la tum nalitum da pen tok me la pen are you Indian national if so how da kana nalitum tonang po attest your certificate for the reserve category for the labang kanalitum nang lapen details of application fee paid so details nalitum dak tok nang po lapen do tulang dak date fill up nang po lapen signature pinang po lapen ako puthot dak form dolang qualification details nalitum la studium fill up nang po high school living certificate mate examination along passing year lapen school men tami division ma percentage ko an ma so details tamen ali tum dak torna po lapen higher secondary lapen BA BSc BCom examination lapen master lapen PhD mate MPhil la an kan ma ki unali tum dak tok donang po la kaduka wepen dak it an dak ka fill up asondo lapen details chapter la bangkanali tum dak pen lang po ni ko la son dak penan dola lapen kapre form dak fill up na nelo so form le fill up to chol la hini fill up te lapen dan nali tum assign pinang po lapen putha da dolang form nong ke tok pon ananya so like capital letter pen stona po make it happen se ada ke happen se la pen la so form la bang kenali tum nilong sta me long exi jong sanali tum jong se jog don exi lo tangte la pen videos ta menali tum kan ma share go karbi anglong rasta me pala ignang la pen pachini ignang se son update kilong verji aphan purana le tum la so YouTube channel la bang ke nali tum subscribe gon la pen Belarjan stamin alitum berpone ko tangge dome thakme kadu kave karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do advance tame nilen pen cardom to change your